Asindvusele sinemukele etindzabeni tensimbi yekuqala Emini. Libito lami ngingisondo ngokamlangeni ngihambisana naNelsiwe Lushaba naLinda Dlamini. Linda usiphatheleni namhla. Ngiyabonga Sonto, Tindzaba lesiphathele babukele nje emakhaya itolo bebhujwa lilanga le-Olympic Day. Umphathi wenhlangano ema-Olympics la ekhaya sithi simelana uyasho ngekubaluleka kwalelanga noma lenyanga utasitshela ukuthi libaluleke ngani sidabe sesisita lapho makhelwane eNingizimu Afrika lapho khona uhulumende wakhona sovumele inhlangano ledlalisa iPremier League ukuthi ingachubeka nemidlalo yayo kusukela yamiswa ngendaba yomkhuhlane COVID-19. Siyabonga kakhulu Linda, sawungena etindzabeni tetfu. Mabhalane lomkhulu etiko letekuhlela nekutfutfukisa umnotfo Bheki Bhembe uthi live laseSwatini ngeke likwati kufeza imigomo yentfutfuko yelive neyakamhlaba uma ngabe emaswati ede kahle lwati ngebumcoka bekuhlela imindeni nekunaka tindzaba tekutalana. Bhembe ukusho lokhu ngesikhathi lelitiko lisukumisa ngalokusemthethweni luhlelo lokubuka kabusha tindzaba tekutalana yeveni National Population Policy emhlanganweni lebewubanjelwe at the George Hotel Kamanzini. Ngeminyaka wa 2002 live leSwatini lakha umgomo walo wetekutalana lo wetfulwa ngalokusemthethweni ngeminyaka wa 2003. Lo mgomo uchaza kabanti tintfo letinyenti letiphathelene nekutalana yeveni nekuthi kuphila kubantu bakuleli kungulokunjani. Lo mgomo ubuye ubukela inani lekutalwa kwebantfana nalicathaniswa nekwendlula kwemaswati emhlabeni nemthelela wako konke lokhu ekuphileni kwebantu nasemnotfweni welive. Kulandzela ukuthi sekuphele iminyaka le-17 lo mgomo solo wabakhona. Mabhalane lomkhulu etiko letekuhlela umnotfo nentfutfuko Bheki Bhembe uthi sekufike isikhathi sekuthi lo mgomo salo ubukwa kabusha. Bekunene lokumcoka la kwekuthi kude intfutfuko uma kude bantu letinhlelo letinyenti tentfutfuko lesitakhile more sustainable development and inclusive growth initiative, national development plan, ingcamu lekuhlelo lokunciphisa ukuphuya konke sikwendele emaswati. Margaret Thwala lobuke inhlangano yakamhlaba legcile emalungelweni etekutalana uthi le nhlangano itimisele kusebenzisana nahulumende ekwakheni umgomo lomusha. Ngisana nempilo yebantu yona le population policy ifune itibukete tinto setishintile nyalo kunetifo labanye bete kudla labanye bete lamanye ama basics njengemanti labanye bete indzawo yekuhlala kahle siyakubona nekuhlukubeteka kwebantu. Umphathi sigodi wakamanzini umfana Nkosi Gija unxuse litiko letekuhlela umnotfo ukuthi linake indzaba yekuhlela umhlaba njengoba umhlaba kuleSwatini ubonakala ushabalala. Baka planning baphume baye nasetikhulwini ngaphandle etikhule basho ukuthi yes sikhulu na indzawo yakho now ukhontisa you go according to this plan. Lo mgomo wemalungelo etekutalana losewubukwa kabusha udzinga ukuthi sive sivete imivo yaso ngalokungasebentela live etindzabeni tekutalana. Kubikahle ngiwendlovu ngiNelsiwe Simelane sikamanzini. Losabambe kuba yindvuna yetekwatisa Manqoba Khumalo somemetele kwehla kwenthengo yasigujana kusuka emalangenini langemakhulu lamabili nemashumi lasihlanu 250 emalangeni kuya ekhulwini lemalangeni. Sekwesibili uhulumende ayehlisa lenzengo yasigujana. Uhulumende wayehlisa lenzengo kusuka ku550 emalangeni kuya ku250 emalangeni. Lokhu ke manje sikamemetela kwehla kwalosigujane kuya ku100 emalangeni. Ngekusho kwalosabambe kuba yindvuna yetekuchumana Manqoba Khumalo lokwehla kwalenzengo kuba ngekuthi libandla lelengame letekuchumana kuleli lifake imali lengu600,000 emalangeni kuleli hlelo lokuthengiswa kwasigujana. Indvuna Khumalo ithi lesinye sizatfu lesente ukuthi lenzengo yehle ukuthi bafuna sive sikhone ukutfola lwati ngemkhuhlane iCovid-19. Lokho siyakujabulela kakhulu ngoba kutakwenta ukuthi onke emaswati akhona lokuthi amthenge lo sigujana. Siyajabula ke futhi ukuthi mhlawumbe inkampani yethu yaseSwatini Post and Telecommunications ilposi niyo vele ikakhulu lebe isisita iselekelela
kwekuthi lo sigujana uma ufuna ukumthola kumthenga umthenge khona basinikile ke edvo lokugcina ukuthi solo ukhona lo sigujana ku onke emaposi kuleli vela kaNgwane ungahamba umthole. Indvuna Khumalo iphinze yangeta ukuthi umsakado yeSwatini TV sofinyelela esiveni lesilinganiswa ngetulu kwe-80 ekhulwini. Umsakado wethu wethithombe i-ETVA sento umsebenzi loncomekako kakhulu kwekuthi wenabe la eveni sethi incane kakhulu Tindzawo mhlambe lapha ungede wamthola khona i-TVA mhlambe singabekisa sithi 80 to 90% weTindzawo soyamthola i-TVA. Sinxusa ke lokho ukuthi uma ngabe katseni bocabanga ukuthi awukhona lokumthola i-TVA uphinze ubude kulaba bakaSwazi TV. Indvuna ithi bosigujane labakhona bathi 6,000. Indvuna ithi labo labanebulukhuni ngekusebenzisa bosigujane bangashayela inombolo lethi 2404 6440 noma bathumele umlayeto waka WhatsApp ku 78559759. Etindzabeni eSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla naSmova Shongwe eMbabane. Ngekubanjiswa libandla lemaluthela kuleli libandla lesifundza sakaHoho lelilwa nekwanzwa komkhuhlane i-COVID-19 selinikelele esibhedlela sakatfukolwako ngetimpahla tebantfwana. Letimpahla tetfulwe ngumphathi wesifundza wakaHoho umfanenkosi Tsandzile. Kusukumiswa kwalomsebenzi inhlangano lesambulelo sethi inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende iKhango ibambiswe inhlangano letimpahla tilinganiselwe etinkulungwaneni letinge-23 kanti titawuba lusito kubantfwana labatinswane labatsandza kubelekwa kuya etinyangeni letisithupha ikakhulu labo labeswele. Umntwana enkosi uma yetfula letimpahla uvetile kutsi kuhle uma libandla linaka ngelivi laNkulunkulu nangetintfo letiphatsekako. Sibonga kakhulu ke mfundisi lokuthi lisondo lati ukuthi bantu bayondliwa ngelivi phindze basitakale nanga material things. Sicela kusho ke mfundisi ukuthi sibonga kakhulu lokuthi sesivile ukuthi njengoba letimpahla tihleti la nje sidingeko sakhona sevele sikhona lengekhathi la kusetshenzwa khona. Sibonga mfundisi kucabanga abantwana labafikako emhlabeni kuze kube ngabantwana labana 6 months. Umfundisi we-Evangelical Lutheran Church uma wetfulo letimpahla uthe babone kukuhle njengelibandla kuthi nabo balibandla bavele kuhlangabeta kulesimo live lelibhekene naso. Siyakholwa ukuthi kulesikhathi lesinjengalesi ngiyabonga yekwenza ngikhazi ukuthi labanye abantwana eswele abadala babo babelekwa khandale ukuthi ukude nalezi abaphatha abaphathela ngabo ngenxa yekweswela selapho sibandla asivele kulesikhathi lesinjengalesi sananga umkhuhlane lovelile. Matron Zodwa Mahlalela wakulesibhedlela wemukele letimpahla ngenjabulo njengoba lesibhedlela besititsingile letimpahla. Uvetile ukuthi kulomtholampilo babangetulu kwe-30 bantfwana lababelekwako njalo ngenyanga. Sibonga kakhulu kusikhumbula singigqokolwako kulesikhathi lesikuso abesavela achazela umntwana enkosi ngesimo lesikuso umonakalo lowenziwe i-COVID empilweni tebantfu. Siyabonga ukukhunjulwa sikhunjulwe ngalabancane bethu ukuthi bathi befika emhlabeni bathole nathi into tekuthokomala baphume bafuthumele. Lobika ke Tindzaba eSwatini TV ngobongosi Magagula katfokolwako. Mapalane lomkhulu ehovisini leliphini landvunankulu Makhosini Mdawe sowutfumise inhlangano yemave alabamhlophe ngekuchubeka nekwesekela tinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende tikhona ukuchubeka nemsebenzi yato yekutfutfukisa live. Mdawe ukusho lokhu ngesikhathi kusukunyiswa ngalokusemthethweni umsebenzi wenhlangano lesambulelo setinhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende ekufundiseni isive ngetindzaba temalungelo aso. Lo msebenzi bewubanjelwe ehhotela le Mountain Inn eMbabane.
Kusukumiswa kwalomsebenzi inhlangano lesambulelo sethi inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende iKhango ibambiswe inhlangano emave alabamhlophe kuhlose ukuthi inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende dikhone kufundzisa sive emimangweni ngebumcoka bemalungelo abo kanye nemithetho yakamhlabuhlangene lesayinwe live. Mapalane lomkhulu ehofisini liPhinland Vnankulu Makhosini Mdawe uthumise inhlangano emave alabamhlophe ngekwesekela live ngemali lengo-9 million emalangeni letawusita ukuthi inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende dichube imisebenzi lihlose kuthuthukisa live. Siteke kutawemukela futhi nelusito loluphuma ka-EU lesitalinganisa nga-9 million emalangeni. Lusito ke lolutawuhamba luyosebenta lekaKhango lusebente tindzaba tekuhlanganisa tindzaba tema-rights, tindzaba tabogogo ngoba nabogogo nabo banamalungelo, tindzaba tebantfwana, tindzaba tanaba labakhubatekile futhi. Lumelele inhlangano emave alabamhlophe kuleli Esmeralda Hernandez Aragones uthi umsebenzi lowendiwa inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende endzabeni kunaka emalungelo ebantfu uyabonakala kepha kuyadzingwa ukuthi usekelwe kude uthuthuke. Sihlalo wenhlangano lesambulelo sethi inhlangano letingekho ngaphansi kwahulumende iKhango Mandisa Zwane uthi kusukumiswa kwalomsebenzi kusho kuzuza kwaso sonke sive kufa ekhansi bantfu labakhubatekile, bantfu labaphila neligciwane HIV nalabanye labanyenti endzabeni yekwati emalungelo abo. Khango sisukumisa iproject lensha lefundwa ngu-EU letawuba nemali lendlula ku-9 million lekhulumisa indzaba yemalungelo ebantfu la Eswatini. Le project si-implementa ne-international partner kuthiwa ngu-Pond Sud wangesheya lo asinike technical assistance. Sinkhango sibe si-implementa le project as i-assembly lokusho ukuthi njengalethi inhlangano letiningi letingaphansi kwaKhango sihambisa ukuthi abantu sibafundisa ngamalungelo abo, sibafundisa nangokuthi ngiphi ema-conventions Eswatini lekabasayina nokuthi ayini amalungelo abo lafakiwe lapho nokuthi yini lebangawenda ukuze sibabe baqinisekise ukuthi amalungelo abo bayakhona sibawathole. Zwane uthi inhlangano yabo itawenda konke lokusemandleni ukuthi lo msebenzi usite bonke bantfu lapha eveni. Umbiko uhlanganiswe ngizodwa Adlamini nginambonga Dube eMbabane. Inkampani iDupes Holdings seyinikelele imibutfo yetekuvikela yakuleli belusito loluphutfumako kanye nebeticishamlilo ngetinsipho tekugeza tandla letibite imali letinkhulungwane letingemashumi lamabili 200,000 emalangeni kute tisebendi letisebenta kule mibutfo titivikele kulomkhuhlane. Lo mnikelo lonikelwe inkampani iDupes Holding utawuzuzwa ngemaphoyisa umbutho wetekuvikela umnyango wokucondzisa timilo tebantfu belusito loluphuthumako kanye neluhlangothi lweticishamlilo. Lomunye webaphathi kule nkampani Mzinga Yendlovu uthi le mibutho yomithatfu idlala indzima lebandi ekuvikeleni sive kungako bakubone kufanele ukuthi kube khona labasita ngako. Uthi letinsipho letinikelwe kule nkampani titinkhulungwane letitintsatfu nemakhulu lasiphohlongo 3,800. Uthi letinsipho titawunikwa le mibutfo ngekulingana. Our donation is therefore a total of 3,840 units of soaps valued at 20,000, and these units of soaps will be distributed equally to the 5 beneficiaries. Lobongele lusito kube ngulubuke impi Jeffrey Shabalala. Lobongele nkampani wathi lo mnikelo utawuba lusito kakhulu ngoba bahlangana nebantfu labanyenti mihla yonke benda siciniseko ukuthi bayayilandzela imithetho lebekiwe nguhulumende yekuvikela kwanza kwalomkhuhlane lokubabeka engotini. We are ready to use the donation effectively well. We are still looking forward for other donations because we have a bigger number of personnel who are up front. They are vulnerable to. Umcondzisi wetempilo Dr. Vusi Makakula uthi umsebenzi yale mibutho babeka engotini ngako ke kumcoka ukuthi nayo ivikeleke. Lengakubona kulama informal settings labantu baphuma pasafenisi baphumele emasotheni baphumele kuma security kwangithusa ngoba sine vele sibancane kakhulu nalo sibe singabeka umuntu abe khona lapho nangabe sokunfecteka bona
kungaba ingoti lenkulu ngoba nalabanye bataphinze bengene lapho ngakhansi siba infected. Etindzabeni kubika lungelele Magagula nginamuzi Mkhonda enokwane. Makelo neminyaka lengamashumi lasithupha nakunye budzala lovele washona ngaleso sikhathi. Lengoti yendeke emkhatsini wemoto yelihlobo leHonda Fit lelihlata beyichamuka eMadlanga Mpisi iya ebuhleni neMaster Demio lebubenze beyichamuka emsaceni. Umbutho wembube nebeticima mlilo bebakhona kutawusita kule ngoti. Lana mina lengubonile ngibone nje ukuthi sichamukale nemoto ifike yangihlisa la iyangibeka naseyithi ingena la kule junction sengikhanike sengivalise ngilena ichamukale enhla certificate yashayisana ke setikhukhulana ke dibekana lapha lo ngubonile ke ngiloko ngoba nami ngilose sengiyasangana khona lapho siyagijima. Loxhumanisa sive nemaphoyisa phindile vilakade uvumile lo mbiko kanti umbutho wembube usenta liphenyo ngale ngoti. Lobika ke Ndzabeni Eswatini TV ngobongosi Magagula eMadlanga Mpisi. Sikhwama semhlala phansi sesitisebenti tembuso iPublic Service Pension Fund sesinikelele sifundza sasenshiselweni ngemshina wekufutha emagciwane. Emavikini lambalwa lengcile lesikhwama semhlala phansi sotisebenti tembuso iPublic Service Pensions Fund iPSPF evakashela lihhovisi lemphathisifundza Dr. Vincent Mhlanga lapho safike satibophelela khona ukuthi batawunikela ngalomshini wekufutha sive. Kuthi ke ngalesibili lesikhwama sasifeza lesethembiso sathulwa lomshini kuyo umphathisifundza. Lena indlela lesikhwama lesibambisa ngayo lesifundza emitameni yaso yekulwa nemkhuhlane iCovid-19. Lomshina unikelwe ngusihlalo yelibandla lebacondzisi walesikhwama Semidlamini. Silethe nangumshina lo washako lo wenda ukuthi uma ungena nje noba ngawukhona lokuhluphako lokuthethe uma sophuma sohlobile imshina lemncane lekhona I think sinike suka kamanzini nje nyalo sesila eshiselweni siyathemba ukuthi wonke umuntu lo la eshiselweni lo tawuda la e-Regional Administration Office batawusitakala bonke batawungena kulomshina ukuthi nalama officers la sebentako angabi exposed to etintweni letingekho. Siyathemba ukuthi la eshiseleni batawuthokodela lomshini lokhona. Sikamungula lelusito lwalomshini umphathisifundza saseshiselweni Dr. Vincent Mhlanga ubonga wagangatsa ngalelusito kuba se-PSPF. Ebhodini management nestaffini for kusipha lomshini utasita kakhulu impela. Njalo kunibona nje ukuthi sine site lutho la eshiselweni lomshini sotasita ukuthi kwathi kuscreen labantu labedala. Asathi ukuthi sinze kangakanani so far. But sesiyethemba ukuthi kuba khona kwalomshini so kutasilekelela nathi ukuthi simane si-reduce bantu labangase bathole leligciwane. Uthi umuntu nakangena kulomshini bese ukhipha ematfonsi lanemusi lobulala emagciwane phecelezi sanitizer. Lamatfonsi akusiwo lamakhulu njengaloko angeke amshiye umuntu amanti timbahla. Etindzabeni Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nginasifiso Nxumalo kanye naSimuva Shongwe sisemahhovisini embuso enhlangano. Kuvalwa kweligede lasemhlumeni sekwende ukuthi nemabhizinisi lebekasebentela dvutane naleligede nawo avalwe. So mabhizinisi losebentela kuleligede sikhathi lesithe Benway uthi tonke tisebenti tihlaliswe emakhaya njengobe sekude bantfu labaphuma baphinze bangene kuleligede. Emave emhlaba lafaka ekhatsi leSwatini kuthena kubhedvuka umkhuhlane we-COVID-19 avala kuphuma nekungena kubantfu emagedeni ngenhloso yekuvikela kwanza kwalomkhuhlane. Ligede lasemhlumeni lapho kuphuma kuphinze kungena bantfu labaya even laseMozambique nalo lavalwa. Lokhu ke sekwende ukuthi nemabhizinisi avalwe kuleligede. Ngikusho kwasomabhizinisi lomncane wakhona emhlumeni Benway, lesimo sibangele ukuthi tonke tisebenti timiswe nasemsebentini. Kuba bezivele silimele. Indi business yalapha ihamba ngale ma tourist la abantu bendlulayo beme bathole cold drink bathole lokho bahambe labaya khona laba qhamuke eMozambique nawo bente njalo. Nase kumatmotolo singahambi vele kuthi business nyalo kule covid vele sekuthi business timile ligede lavala good umuntu ohamba lapha sisenya wonke lama business lebenginawo valiwe.
Umphathi welibhange lelikhulu kuleli waveta ukuthi kubhekeke ukuthi umnotfo wehle nga-2.8% kulomnyaka, kanti-ke ngemithelela lemibi yemkhuhlane ye-COVID-19 umnotfo sewutawehla nga-6.2%. Kuvalwa kwalabo somabhizinisi labancane njengalabo basemhlumeni kukhomba kona kwekuthi lo mkhuhlane utaye ukukhinyabeta kakhulu umnotfo. Tindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu sisemhlumeni. Kuletichamuka ngephandle kwakuleli setivaliwe tindzawo tekuvota eveni laseMalawi elikhethweni lwamengameli. Kubalwa kwemavoti kubhekeke ukuthi kuwelele nasebusuku balomuhla. Sekufike emaphethelweni kuvota eveni laseMalawi ekhethweni lamengameli. Lukhetho lulandzela ukuthi lukhetho lamengameli lomnyaka wa-2019 lolabanjwa ngenyanga yeNkwekhweti. Inkantolo emacala endlulisiwe yakulela live uluchithe lolukhetho. Kanti lukhetho beliletinsolo tenkohlakalo kanti nemabhokisi lamanye ekuvotela bekusolakala ukuthi avulwa ngalokungekho emthethweni. Eminyakeni lophelile lolukhetho belifaka ekhathi bantfu labasikhombisa bebafisa ukuba bomengameli. Kanti lo nyaka sekusele Lazarus Chakwera ugcugcuzelena mengameli wakulela live Peter Mutharika yalobu kuthatha lesihlalo samengameli kwesibili. Ibandla libuke likhetho kulela live iMalawi Electoral Commission likhuthate sive saseMalawi ukuthi sebenzise tindlela etsemthethweni tekuvota kude kugwemeka umsindvo kulela live. Kanti kubhekeke ukuthi kubalwa kwemavoti kuwele ebusuku balomuhla. Lechamuka eveni laseGibhithe tithi imgcibelo mengameli welive laseGibhithe Abdel Fattah al-Sisi wefula ukuthi live lakhe linayo amalungelo engena etindzabeni telive labomakhelwane walo live laseLibya. Al-Sisi watshela umbutho wetekuvikela wakulela live ukuthi awutilungiselele kuhamba uyongenela umsebenzi wekuvikela ngaphandle kwelive laseGibhithe lapho khona kudzingeke khona. Lesimemetelo salo mengameli sivela nje kunebugudlugudlu lobuchubekaka emkhathini welive laseLibya neTurkey. Al-Sisi uphindze wecwayisa umbutho wetekuvikela wakulela live ukuthi bangaweqi umncele lwenganye longumbutho lotinde eMpumalanga nelidolobha laseLibya iTripoli lowatiwa ngale-Libyan National Army. Kanti kusekelwa kwalohulumende loholwa i-Government of National Accord live leTurkey kumise kuhlaselwa kwelidolobha laseTripoli kwetinyanga letilishumi-4 lapho khona belisekelwe nalive laseRussia kanye nelive lema-Arab United Arab Emirates. Kanaqala inyanga lesetulu mengameli welive laseGibhithe watshela umbutho wetekuvikela ukuthi awubeke phansi itikhali tembi eveni laseLibya kuti awugcina kuthula. Etindzabeni teSwatini TV kubika Samkesiwe Khoza kanti ithombe titfolakala kaFrance 24 DW kanye na VOA. Ngiphinze ngikwamukele ngigwanele umhla endzabeni takho tetemidlalo namhla Emini ubingelelwa nguyeke Linda Dlamini. Tindzaba umphathi wenhlangano yemidlalo ema-Olympics kuleli Simelane uthi inyanga yenhlaba idlala inzima lebanti ekuthuthukiseni impilo tebantfu futhi ibakhuthate ukuthi batilolonge bahlale baphilile. Simelane ke bakwakhuluma kulandzela ukuthi ilanga lamhla tinge-23 lilanga lemidlalo yema-Olympics. Sinembiko. Ilanga lamhla tinge-23 ngenyanga yenhlaba lilanga lapho khona umhlaba ugubha khona ilanga le-International Olympic Day. Lo nyaka inhlangano yemidlalo yama-Olympics i-Eswatini Olympic Commonwealth Games Association ayikakhoni ukugubha leli langa ngesizatfu sekubhedwa komkhuhlane i-COVID-19. Ngekusho kwemphathwa lenhlangano Sydney Simelane, inyanga yenhlaba lapho khona leli langa ligujwa khona idlala inzima lenkulu ekukhuthatha tingijimi kanye nesive ukuthi tihlale tiphephile. Sigubha lolu suku leyinto lesiyayisiyende minyaka yonke between the month of June and July. Sizama ukuthi sibonge lokuthi kwasunguleka inhlangano lenje, inhlangano lemele ukuthi kube nekuthula, kube nencubekela phambili emhlabeni, nebantfu babe nenhlala kahle baphilisane ngekuthula. Kenjana ke sithi ke asi-encourage wonke umuntu ngamunye lapho akhona khona ukuthi ashukumise umtimba bekhona la ngakwenda lokhombisa ukuthi uyaphila. Kushukumisa umtimba kumcoba ke ngoba phela
kwendela ukuthi nanoma ngase uhlaselwa ngile mikhuhlane umtimba ukhona ukuthi emasotsha asheshe aphakame akhone kulwisana nekubambisana nemakhambi longabe ngawuniketwe wona. So Tingijimi letahlukahlukene takuleli tivete injabulo yato ngaloku bakhona kwalelanga lapho khona tisebenzisa i-social media kuveta bomcoka balele thuka kamhlaba lekhonsako khuthata bamvu ukuthi bahlale baphephile kude ukuthi bamvu bangabi nekugula lokungakatayeleki. Tindzaba Eswatini TV kubika samkesuye khoza kanti umbiko uhlanganiswe nguFabrice Msonera eMbabane. Kulesikhathi senyalo